Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sedang berada di sawah persawahan masih di desa Dayakolot. Sekarang saya lagi bantuin panen, teman-teman. Mantap. Udaranya segar, teman-teman, cerah. Nah, sekarang saya mau makan dulu, makan liwat, teman-teman. Sesudah makan, kita bantuin panen, ngarit parek. Kenalis. Artis per mamam tuh. Neneng, mamam, neneng. Mamam. 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 Hả? Hả? Thấy nách là hay dữ. Hả? Ayo. Jam 10:11. Panasnya di saungnya itu panas. Asa tereh no aya no mangaritanya.
rasa tereh ya. Biasa nama sok ti lama mantuan teh eta nyeblok jero di bengkok. Paili. Pare pare. Geboten teman-teman. Keur nyarit. Setting. Mana sabar kotak nih mah? Ini kayak si Elis. Nah, di aditan kita nih. Di aditan kita. Ada. Oh, moe. Ngebot. Nu ngagebot. Ah, gunukeun, Pak. Gunukeun. Nu mana-mana. Dari tengkane apa? Moeta.
Nah, sekarang saya mau bantuin beresin padinya teman-teman. Panas. Nah, sekarang saya mau bantuin ngarit teman-teman. Bawa ka dia deh. Bawa ka dia. Macam mana saya bawa ka dia? Oh, dapat ni mga ana. Pag pinarap ko kinakawakan.
Iya.